kanti sinomthandeni njengamanje Igcokama Elisha inkosi kaMaskandi mfethu konakele ugcila istudio ungabona abantu bangakanani uyabona ukuthi sithelekile iqhawe manje na asambeni khathide Igcokama Elisha umfoka amancele Phosa wenyatha sibikelela mfethu sikwamukela kuKhozi FM sawubona yebo sikhona njani kodwa usinjengosheleni mfethu siyaphila yebo nawe dadewethu bingelela njani sekwemukela mfethu sikhona ngicela ngithathe itulu ukuthi kwenzakala namhlanje mfethu indaba inkulu sikhuluma ngeMother of All Maskandi Festival lapha ngomhla ka6 kuApril 2024 lapha na ke ePeople's Park Moses Mabhida kanti ke nawe siyakubona ukhona ekhangisweni zakhona kuyasho ukuthi impela uzoba ukhona ushaya ingoma estage ungaphawula uthini mfethu cha umuntu akaqala anikhalele njengomuntu onohlonze omkhulu kubalekile lokho ukuthi aqala umuntu anikhalele nje kunjalo okwenzekile ukuthi bafowethu phephisana silimele sonke ebese ngiphinda ngizongena lapha kule ndaba oyichazayo inkulu indaba impela ePeople's Park umcimbi lona engicabanga ukuthi ngiyibona lensizwa lapha uEric Mfokangobe lensizwa lani nomlando omhle kakhulu eyintweni ethintana kakhulu Maskandi uzoyikhumbula lapha kumahewu kudala kusekhona obhuti umtshengiseni lokho yayibamba lapho nje ngithi nje noma kanjani ngiyathembisa ukuthi ngizobe ngikhona futhi ngizokwenza into yamehlo nje nenjwayelo mfethu abalandeli bakho bangalindelani siyazi izobe zikhona inkumbi ama Red Nation efike ngenkani yini abangayilindela mfethu empeleni angiyona insizwa eyayikhanda ihaba uyabona kodwa ngiyazi futhi ngiyaqinisekisa ukuthi noma kanjani mase ngifikile bafowethu ke bamnandi kakhulu ngoba ayikho into engihlonipha njengomsebenzi wase stage lezi insuku niyazi ukuthi ke ngomuntu onogazi nginkosi yoMaskandi ngenaphunga uyabona so njoba ngiyinkosi yoMaskandi ngenaphunga nje ngiyaqinisekisa mangifika kubantu ukuthi lolo gazi nothanda abangithanda ngala ngelimoshi kunalokho ngandisa abantu abangithandayo mo Akuzwakala mfethu ngiyazi amathikithi akhona ezitolo ayatholakala njengamanje abantu bafisa ukuza kulomcimbi kubaleke ngani abalandeli baye bafuna amathikithi kusenesikhathi emkhaya bangalindi ukuthi isikhathi size sihambe ngoba bangahle bathelwa ngamathonsi abantu ungathini mfethu kubaleke kakhulu emkhaya nanokuthi ngizwile kuthiwa kunomncintiswano okhona ukwenzela nje insizwa ukuthi phela kungasale nje yabo sekuthuleka umncintiswano lapha kuyavota iziyavotela insizwa ngicine eqhokela ugajeni umkhaya wami lapho Phongolo nalapho ngicabanga ukuthi abantu bengaqinisa kakhulu ngoba kuyingxenya lokho bephinde futhi abantu beqiniseke ukuthi bathenga amathikithi ngoba noma kanjani impela umshovu enkani kwabanenkani indlaba ephika amambatha uyobe khona okwamashanda umfana ngibona insizwa zingena ziphethe into ethize lapha yini lena sichazele mfowethu kuyinto esingeke singabazi ukuthi emlandweni kaMthandeni SK emlandweni weGcokama Elisha uKhozi luyingxenye enkulu ekutheleni uMthandeni abe yilento ayona namhlanje uzokhumbula ukuthi kunengoma lapha eParis ingoma eqophe umlando ngisho lasemazweni angaphandle naphesheya kwelwandle lokho ngikubuke mina ngahlehla ngangena oKhozini ngathola ukuthi uKhozi idlale iphindima na lidlala indima kanje nake mina ngitop 20 lapho oKhozini okuyinto yokuqala emlandweni ukuthi kube khona uMaskandi ingoma kaMaskandi engena kwi-top 20 top 20 ngangashaya ngisho nombolo 1 ku-top 20 yoKhozi lokho ngicabanga ukuthi bekuyingxenye noma bekungelekelela ekuthenini abantu bedlale lengoma izishayo 16 million views ikhuphuke njalo ngibe sengibuka ukuthi uyabona ngabe ngenza iphutha uma sengithola ithuba lokuthi ngize namhlanje oKhozini nginganiphatheli isipho esikhulu kangaka seplatinum iplatinum ke lena ke isho ukuthi ke ngempela iParis iseqopheleni phezulu eyomsakazo lo iphethe izosala emsakazweni izosala nje emsakazweni Mhlombe bingelela ngokwesifiso sami bengesifiso sami ngoba bafowethu lapha angifuni ukuthi nginincintshe lapho bayingxenye yomlando ngifisa nje lapha emsakazweni ukuthi inameko lapha eduze koba ubhodloza ihlala bodongeni amaqhawe nje oKhozi ethi mangena nje umuntu bese bonda unazi iplatinum kwawenze njani inhle yenze njani yapha umnombolo 1 kwi-top 20 oKhozini FM iyaqopha nje umlando ngiyafisa abafowethu ukuthi ngoba senginikile nje kuyisipho sekunini ukuthi ni discussa kanjani ngakho kodwa bengifisa nje ukuthi ihlalela wonke umuntu ozoKhozini vele be-background yakho mfethu siyabonga kakhulu konke sengathi ungahamba kahle mntaka baba sifisela ukuhle kodwa Phosa kwenyathi lakho lokugcina nje sesiphetha ungathini ukugqugquzela abantu mfethu ukuthi bathenga amathikithi ngigqugquzela kakhulu abantu ukuthi bathenga amathikithi ngigqugquzela kakhulu abantu ukuthi bathandane bebumbane kuMaskandi ngoba mhlamba abantu abaningi bengazona ingane sebebonile ukuthi nginokukhula into eningi indlela engenza ngayo izinto nani bafowethu ngoba
ongapheli kuyahlola njengamanje isikhathi sama competition okungcofana nokuchukuluzana asisekho into esikhona njengamanje sekuthi ushaya ingoma kujabula abantu nokuthi sengivikela umlando kaMthandeni ukuthi nasesizukulwaneni esiyofika ngelinye langa sifice uMthandeni oclean wakwaba ingane naye wachitha ishebo kwale kodwa wathi masekhula wasekhula bayindoda ngoba umuntu sengagana noma yinini uyabona awusuka nazo ke so ke okunye ke bafowethu ke nokuthi uKhozi silithande bafowethu ngiyaqhuquzela kakhulu lapha kuma social media nokuthi ke bafowethu uKhozi sibuye sikhumbulela udala uKhozi udala bafowethu uKhozi umuntu omdala ke ubuya suze ngana kubona sekuhleka ingane nje ukuthi sekhona into eshwe usaphunyukile ugogo yabona so bafowethu nje bokuningi bafowethu asihloniphe uKhozi bafowethu sazi ukuthi liudala umuntu omdala usuze ngana ke ekhaya siyabona Fethu kulungile siyabonga kakhulu. All right, kanti lo hlelo belothelela ngelokuthi ezinhle ngabe Mother of All Maskandi Festival okuyindumezile yomcimbi womculo kaMaskandi. Ukwazi nje kabanzi ngawo vakashela amakhasi enkundla ke zokuxhumana eMother of All Maskandi Festival. Kuzona zonke ke inkundla zokuxhumana. Njengamanje imzuzu ingama22 ngaphambi kwehora le12. Wensizwa zakithi ake siqhubeke ngibona sengathi seziyesabana nje manje lezi insizwa lezi. Hayi konakele uyabona nje ukuthi hayi uyabona abasa ukhola sekuvele kwabuya kanti ngishilo lathi la asidlali ngempela shiphuka bakhepha khona balibekele singamabhinqa manje masila. All right, kunjalo ngempela. Sondelani bafowethu, sondelani.